niba abantu tugendesha amaguru abiri twemye aho kunama, mu gihe imbwa, inka n'izindi nyamaswa zo zigendesha amaguru ane, ni ukubera ahantu uyu mwenge uherereye mu mutwe wacu. Uyu mwenge unyuramo ibyitwa bulbe rachidien. Bulbe rachidien ni igice gihuza ubwonko n'ibice by'umubiri bituma umubiri w'umuntu gukora ibikorwa bitadusaba kubitekerezaho. Kuba uyu mwenge wa foramen magnum ku bantu uba mu gahanga hagati mu mutwe, nicyo gituma tugira urutirigongo rurambuye ruhagaze. Mu isi nitwe nyamaswa zonyine zifite urutirigongo ruhagaze. Niyo mpamvu tugendera ku maguru abiri. Mu matwi yacu inyuma y'ibyo bita osle bituma twumva, hari utuziga dutatu, kamwe kangana n'igiceri gito. Ni utuziga tw'uduheha tubamo amatembabuzi akora nka yayandi yo mu mbaho y'amazi. Ni amatembabuzi afasha umubiri wacu gutandukanya hasi no hejuru. Ayo matembabuzi afite ubwoya kubitaho mu matwi, maze ubwo bwoya bugahita bushyira ubwonko amakuru y'icyerekezo umubiri wawe urimo, niba uryamye, niba wicaye cyangwa se niba uhagaze. Aya matembabuzi niyo atuma duhagarara ku maguru abiri ntitugwe. Iyo umwana agize amezi 18 y'amavuko, nibwo aya matembabuzi atangira gukora akazi kayo, nibwo umwana atangira kugenda. Abemera ko twabayeho kubera ihindagurika ry'ubuzima cyangwa se ko dukomoka ku nguge, bavuga ko umukurambere wacu wunamutse akema burundu akagendera ku maguru abiri ahagaze ari Homo erectus. Hashize imyaka 1,800,000. Erectus ni ijambo ry'ikilatini risobanura erect, bivuga kwema, guhagarara mu buryo bugororotse. Kuva erectus yabaho nk'umuntu wemye ugendesha amaguru abiri, naho gukora ingendo nk'abantu byatangiriye. Nibwo umuntu yatangiye kuzenguruka isi agendesha amaguru abiri. Nibwo umuntu yatangiye gutwara bimwe mu bintu ku mutwe cyangwa se ku mugongo, abihetse cyangwa byikoreye. Bigomba kuba ari ahangaha inshinga kwikorera ku mutwe yatangiriye. Kwikorera, reka tuvuge ku bwikorezi, babyita transport mu ndimi z'amahanga. Benshi mu bantu babayeho mbere y'iki kinyejana bagomba kuba barigeze nibura inshuro imwe mu buzima bwabo gukora urugendo rw'ibirometero byinshi n'amaguru. Hari kera. Uyu munsi 20% by'ubuso bwose bw'uyu mubumbe ni imihanda. Buri mwaka mu isi hubakwa ibirometero 695 by'imihanda. Ubwo ni ibirometero hafi 1900 buri munsi. Hagati y'umwaka wa 2014 n'2050 mu isi hazaba hamaze kubakwa ibirometero 25,000,000 z'imihanda. Iyi ni imihanda yazenguruka uyu mubumbe inshuro 600, iwuhetura ikongera igatangira. Ikirere cyacu ntabwo gishobora kumara n'isegonda na rimwe kitarimo indege nibura 5,000 zose zitwaye ibihumbi by'abantu. 90% by'ibicuruzwa byose byo mu isi binyura mu mazi, mu mato. Ubwato butwara nibura miliyaridi 9 na miliyoni 100 z'ibicuruzwa buri mwaka. Kuva twagera ku isi, kimwe mu bintu byadushishikaje cyane ni ukugenda, ukava ahantu hamwe ukajya ahandi. Ni kimwe mu bisobanuro byo kwigenga. Hari ababyita kwidegembya. Ikintu cyitwa rado, ariko kwa gufata ibiti ukabiboha nk'uboha umusambi ukabirambika ku mazi ku buryo biba nk'ubwato, bugomba kuba ari bwo bwikorezi bwa mbere bwabayeho mu gutwara abantu n'ibintu ariko mu mazi. Abantu bakimara kumenya korora amatungo nibwo bahise banavumbura uko bakwifashisha ingufu z'amatungo mu bwikorezi. Nibwo batangiye kugenda ku nka no ku ndogobe. Ubwikorezi bwo ku butaka bwo busa n'ubwatangiye gutera imbere hakimara kuvumburwa ikiswe roue. Roue ni ipine nyine, ipine isanzwe nk'iy'imodoka ariko yo yabaga ibaje mu giti, hazazindi z'igitogotogo cyangwa se cya kindi abana bagendaho kibaje mu biti. Ibyo byabaye mu myaka 3,000 ishize. Twese abarimo kumva iki kiganiro twari tutaravuka. Izi roue zabanje gukoreshwa mu buhinzi nk'ingorofani zikozwe mu biti. Nyuma zakozwemo ibyitwa chariot, byakururwaga n'inyamaswa nk'ibimasa cyangwa se indogobe. Kugira ngo abantu bashobore gutwara ibintu biremereye cyane mu buryo bworoshye, bubatse imihanda, ndetse nyuma hashize imyaka myinshi bubaka rail, bya byuma gari ya moshi zikururaho. Muri iki gihe indogobe niyo nyamaswa yahise yigaragaza cyane nk'inshuti magara y'umuntu.
yahise iba umufatanyabikorwa mwiza mu gukora akazi no kwikorera, cyane cyane nyuma y'uko havumbuwe icyitwa collier d'épaule cyangwa se rwa runigi bayambika runafashe mu kanwa. Indogobe yahise ihindura amateka yose y'ubwikorezi mu bantu. Hakimara kuvumburwa machine à vapeur yakoraga amashanyarazi, ni hagati mu kinyejana cya 18 ibinyabiziga bya mbere bifite moteur byahise bigaragara. Ku nshuro ya mbere ingufu z'inyamaswa zahise zisimburwa na moteur. Umufaransa Joseph Quignot yahise akora ku nshuro ya mbere iyo bise voiture à vapeur. Imodoka yakoreshwaga na moteur nayo ikoreshwa n'umwuka ushyushye uri mu nzira zo guhinduka amazi. Hari mu 1770. Yari imodoka yapimaga nibura toni 8 z'uburemere, ikagenda ku muvuduko w'ibirometero 4 mu isaha. Birumvikana yagendaga buhoro, ariko yashoboraga gusiga umunyamaguru. Kuyitwara nabyo byasabaga ingufu, byashoboraga kukubiza icyuya. Nyuma y'imyaka 10, ni ukuvuga mu 1780, James Watt yakosoye machine à vapeur bituma bahita bakora ubwato bufite moteur. Ubwa mbere bwitwaga Clermont, bwakozwe na Robert Fulton, ni mu 1887. Nyuma bahise bakora locomotive za mbere, ni imashini zituma gari ya moshi zigenda. Iki gihe ubwikorezi bw'abantu n'ibintu bwahise butera imbere cyane, maze bunagira uruhare mu mpindura amatwara y'inganda cyangwa se revolution industrielle yari yegereje. Abantu bahise bagira ibitekerezo byinshi byo gukora ibinyabiziga bitwara abantu. Hari icyo bitaga draisienne, banayitaga machine à courir, imashini yo kwiruka. Ryari igare ritagira biriya banyongesha, waryicaragaho ibirenge byawe ntaho bifashe, ukagenda witendetse, wagera hatambika ukarigumaho, ariko ukajya uvuduka n'amaguru uryicayeho. Machine à courir. Izi mashini nizo sekuruza w'igare abantu banyonga uyu munsi. Mu 1886 Benz yakoze icyitwa moteur à explosion, Motorwagen, akamashini gato koroshye mu buremere ugereranije na machine à vapeur kashyizwe muri za draisienne, baba bakoze umukurambere wa za moto z'ubu. Mu 1910 umunyamerika Henry Ford yifashishije uburyo bwo gukorera mu nganda ku murongo, aho abantu benshi bakorera hamwe ikintu kimwe, yabaye nk'ukora imodoka nyinshi cyarimwe azishyira ku isoko. Uruganda rwa mbere rw'imodoka. Hari hashize imyaka 100 Quignot akoze imashini ya mbere yatwaraga abantu, murayibuka, ya indi yapimaga toni 8. Petrole yahisiza isimbura amakara, maze amamodoka atangira kuzura imijyi. Ikinyejana cya 20 cyahise kigarurirwa n'imodoka. Mu bwikorezi umuntu yari asigaje gukabya inzozi ze z'ibihe byose, kuguruka. Mu 1783 umufaransa witwaga Joseph Montgolfier yigeze kubona ishati ye imanitse hejuru y'umuyoboro usohora umwotsi ukura mu nzu cyangwa se chemine, abona iyo shati irimo kubyimba kubera ko umwuka wari wayihazemo. Yahise amenya ko umwuka ushyushye uba woroshye cyane mu buremere kurusha ukonje. Niho yakuye igitekerezo cyo gukora ibyitwa Montgolfier, bya bibalo binini bahagamo umwuka bikagurukana abantu. Mu 1903 abavandimwe babiri b'Abanyamerika, Orville na Wilbur Wright, babashije gupima igipimo cy'umwuka ndetse n'icy'umuyaga bikenewe mu kirere, ndetse bamenya n'imikorere ya moteur ikenewe, babasha gukora imashini ya mbere ikoreshwa na moteur ariko ikaguruka, indege. Intangiriro y'ubucuruzi bw'ingendo mu ndege za gisivili. Uyu munsi hamaze kuza n'izitagendamo abapilote, bakazituma ahantu zikajyayo ba nyirazo basigaye. Kuva ubu buryo bwose bw'ubwikorezi bwavumburwa kugeza uyu munsi, tugenda turushaho gukora ingendo no kuvana ibintu ahantu hamwe tubijyana ahandi. Ibi niko bimeze hose ku isi. Icyabivuyemo ni uko isi ikeneye uburyo bw'ubwikorezi ku rwego rutari rwarigeze kubaho mbere. Bitewe n'uko ubwikorezi buzakomeza gutera imbere, reka turebe ikizabivamo, kuko ubwikorezi bukora ku buzima bwa bose kandi ku buzima bwose. 7,197 niwo mubare w'ibirometero biri hagati ya Londres mu Bwongereza na Bombay mu Buhinde.
Mu mwaka w'igihumbi na magana inani na mirongo itanu, Londres wari umurwa mukuru w'ubwami bwakolonije Ubuhinde. Bombe cyo cyari icyambu kinini, ikaba amarembo yinjira mu bwami bw'Ubwongereza mu Buhinde. Byasabaga amezi 2 kuva i Londres ujya i Bombe, ubu ni Mumbai. Byasabaga kunyura muri Mediterane mu bwato, ugafata umuhanda mu Misiri, ugasubira mu bwato mu Nyanja Itukura, ukabona kugera ku cyambu cya Bombe. Mu 1900, ubwo hari nyuma y'imyaka 50, noneho byasabaga ibyumweru 3 kuva i Londres ujya Bombe. Wategaga gari ya moshi ikakuvana mu Bwongereza, ikakunyuza mu Bufaransa no mu Butaliyani, ubundi ugafata ubwato bunyura mu muhora wa Suez. Mu 1950, nyuma y'indi myaka 50 nanone, byari bisigaye bifata amasaha 18 yo kuba uri mu ndege gusa ukava i Londres ukarara i Bombe. Uyu munsi bisaba amasaha 9. Wahaguruka i Londres mu gitondo saa 1, saa 9 ukabugeza i Mumbai. Muri make, uyu munsi dufite uburyo bwose bwo kugenda twihuta tukagera kure hashoboka kandi turi benshi. Kandi ibi niko bizakomeza bitewe n'impamvu nyinshi zirimo kwiyongera kw'abatuye isi, kwiyongera kw'imijyi mu isi, ndetse no kwiyongera kw'amikoro y'abantu n'ibihugu. Reka tuvuga ko kwiyongera kw'abaturage b'isi. Mu 1950 kwari miliyaridi 2 na miliyoni 500. Umuryango w'Abibumbye uvuga ko tuzaba turi miliyaridi 9 zirenga mu mwaka wa 2050. Ubu bwiyongere buzatuma abantu benshi bakenera uburyo bwo kugenda, ni ukuvuga ubwikorezi. Uyu munsi niba ku mabisi atwara abagenzi muri Kigali haba hari imirongo miremire y'abantu, nuko umubare w'abatuye umujyi wa Kigali wiyongereye. Hagati y'umwaka wa 2010 n'ibihumbi 2050, abantu bazakenera ubwikorezi inshuro 2 kurusha uko tubukeneye uyu munsi. Indi ngingo itumye uyu munsi dukenera ubwikorezi kurusha ikindi gihe cyose ni ukwiyongera kw'imijyi mu isi. Mu 1950, umuturage umwe wenyine muri 3 mu batuye isi niwe wari utuye mu mujyi. Uyu munsi abatuye mu mijyi barangana n'abatuye mu byaro mu isi yose, kandi mu 2030 abaturage 2 muri 3 bazaba batuye mu mijyi. Nejo bundi mu myaka 12. Ibi bizaterwa n'umubare munini w'abazava mu byaro baza gutura mu mijyi, cyangwa se ibihugu bizongera umubare w'imijyi bifite, binaterwe kandi n'amikoro y'abantu ku giti cyabo azazamuka. Umuntu uzagira amikoro yaratuye mu cyaro azahita ajya gutura mu mujyi. N'ubu niko bimeze. Ukwiyongera kw'abaturage mu mijyi no kwiyongera kw'imijyi ubwabyo bifitanye isano ya hafi n'iterambere ry'ubwikorezi, kubera ko mu mijyi niho babeshwaho no kugenda kandi batagenda n'amaguru. Mu isi yose uyu munsi hari imodoka zirenga miliyaridi 2, kubera ko mu 2007 isi yari irimo imodoka miliyari 1, miliyoni 31, ibihumbi 284 n'imodoka 909, kandi muri izi ntabwo ari nyinshi zitaha mu byaro. Mu Bushinwa honyine abaturage bagura imodoka 2800 buri saha. Nibo ba mbere mu isi. Mu 2010 honyine Abashinwa baguze imodoka miliyoni 14. Ibi biterwa no kuzamuka kw'amikoro y'abaturage bifuza gutunga imodoka buri wese ye ku giti cye. Nko mu Bushinwa buri muturage ku giti cye yinjizaga amadolari 2300 mu mwaka wa 2000, agera ku 7500 by'amadolari kuri buri muturage mu 2010, mu myaka 10 yonyine. Babara ko hagati y'umwaka wa 2000 n'ibihumbi 2030 umubare w'abatuye isi bakenera indege nk'uburyo bw'ubwikorezi uzazamukaho 3.5% buri mwaka mu isi yose. Ibi bizaterwa no kwiyongera k'ubukerarugendo ndetse n'abimukira baziyongera. Ibi byaranatangiye. Reka tuvuge gato ku bwikorezi bw'ibicuruzwa. Ikarita y'ubwikorezi bw'ibicuruzwa binyuze mu mazi yuzuyeho imirongo ku buryo bigaragara ko ibihumbi by'amato biba birimo kunyuranyuranamo buri segonda mu nyanja zo mu isi. 90% by'ibicuruzwa byose byo mu isi binyura mu nyanja. Buri wese muri twe iwe mu rugo atunze ikintu cyanyuze mu nyanja. Afite ikintu cyaje mu bwato uhereye kuri ibyo wambaye. Ibyambu byinshi ku isi biri ku nkengero za Pacifique n'inyanja y'Abahinde. Kuva mu myaka 25 ishize, ukugendererana hagati y'abava mu gihugu kimwe bajya mu kindi mu bihugu bibiri ibyo ari byo byose mu isi kwariyongereye cyane, byaba gukoresha ubwato cyangwa se indege.
bitewe no koroshya ubuhahirane no kugabanya imbogamizi ku mipaka y'ibihugu. Ibihugu biganwa n'abantu benshi bibanzirizwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagakurikiraho Ubushinwa. Birumvikana ibi ni ibihugu bigura kandi bikagurisha cyane n'amahanga. Babara ko tuzageza mu 2030 ubucuruzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bwari kubye kabiri. Mu myaka 20 urutirigongo rw'ubucuruzi bw'isi ruzaba ruri muri Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Thailand, Malaysia ndetse na Indonesia. Ubushinwa nibwo buzagura cyane ibicuruzwa byiganjemo ibiribwa mu isi yose. Ubucuruzi bwabwo n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati buziyongera cyane, bishingiye cyane ku kuba peteroli Ubushinwa bukoresha buyigura mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ikanyuzwa mu mato. Ubundi bucuruzi buziyongera ndetse bwanatangiye kwiyongera ni hagati y'Ubushinwa n'umugabane wa Afurika. Hagati y'umwaka wa 2001 n'ibihumbi 2007 Ubushinwa bwatsindiye 1/3 cy'amasoko yo kubaka ibikorwa remezo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Aya masoko arimo nk'iryo muri Nigeria ryo kuvugurura umuhanda wa gari ya moshi uhuza Lagos na Kano mu majyaruguru, ndetse no kubaka umuhanda wa gari ya moshi muri Gabon no muri Mauritania. Mu 2010 3% by'ibicuruzwa byose Ubushinwa bugurisha mu mahanga byazaga muri Afurika, mu gihe 4% by'ibicuruzwa Abashinwa bagura mu mahanga byavaga muri Afurika. Agaciro k'ibicuruzwa Ubushinwa bugura muri Afurika ndetse n'ibyo bugurisha muri Afurika kazikuba inshuro 8 hagati y'umwaka wa 2010 kuzageza mu 2030. Uyu munsi 20% bya peteroli Abashinwa bakoresha bayigura muri Afurika. Iyo urebye ku ikarita ukareba inzira zo mu mazi ibicuruzwa binyuramo biva muri Afurika byerekeza mu Bushinwa, uhita ubona neza ibyago Ubushinwa buhura nabyo muri izo nzira zose. Ubujura bwitwaje intwaro bwo mu mazi, piraterie maritime. Mu nzira zo mu mazi ahanyura ibicuruzwa biva muri Afurika bijya mu Bushinwa hari muhaba ubujura bwinshi bwo mu mazi. Nk'ahitwa Malacca mu nyanja y'Abahindi ni hamwe mu hakorerwa ubujura ku rwego rwo hejuru mu isi yose. Hari umuryango mpuzamahanga uharanira amahoro witwa One Earth Future uvuga ko mu mazi yo mu isi yose ubujura n'ubwambuzi bwo mu mazi butwara isi nibura hagati ya miliyaridi 7 na 12 z'amadolari buri mwaka. Uyu muryango uvuga ko ingano y'ingurane y'amafaranga leta cyangwa se ibigo by'ubucuruzi byahaye abakora ubu bujura bo muri Somalia yikubye inshuro 40 hagati y'umwaka wa 2005 n'ibihumbi 2010, imyaka 5 yonyine. Ubujura bwo mu mazi cyangwa se piraterie maritime bweze cyane mu kigobe cya Guinea kubera ko ariho hanyura amato yikoreye peteroli ivuye muri Nigeria, Cameroon, Guinea Equatorial na Gabon. Hagati y'ukwezi kwa 7 mu 2014 n'ukwa 7 mu 2015 amazi magari yo mu isi yanyuzemo amato manini yayandi atwara amakonteneri agera ku 44,000. Umuhora wa Panama hagati ya Amerika y'Epfo n'iya ruguru wonyine buri mwaka unyuramo ubwato 14,000. Nujya ku rubuga rwa internet rw'ikigo cy'Abanya-Luxembourg wa_lux_space_lu cyangwa se lu, uraza kubona amashusho y'uburyo amato anyuranyuranamo buri segonda mu nyanja zo mu isi. Ni gute wasobanura ko 90% by'ibicuruzwa byose byo mu isi binyuzwa mu mazi kandi amazi atari yo nzira y'ubwikorezi yihuta kurusha izindi? Dufashe nk'urugero, kuva mu Bushinwa ujya mu Bubiligi ukoresheje ubwato bunini butwara ibicuruzwa bisaba iminsi iri hagati ya 30 na 40, ukwezi n'ukwezi n'iminsi 10. Muri gari ya moshi ho ni iminsi 20, mu ndege ni amasaha 28. Niba ubwikorezi bwo mu mazi uyu munsi bushyirwa imbere, nuko amategeko agenga ubwikorezi hakoreshejwe ubwato yorohejwe mu isi yose. Hari hame bise principe de libre navigation sur les mers et les océans, riteganywa n'amasezerano bise ay'inyanja hitwa Montego Bay.
yasinywe anemezwa n'ibihugu 170 ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2015. Ni amasezerano aho ubwato bwose bw'ubucuruzi uburenganzira bwo kugenda ku mazi yose yo mu bihugu byayasinye. Ayo mato apfa kuba gusa adashotorana. Ikindi kigira amazi inzira ihendutse y'ubwikorezi nuko nta bindi bikorwa remezo bikenewe. Iyo ufite ubwato n'ibituma bugenda uburambika ku mazi ubundi ukagenda, ntabwo ukeneye umuhanda. Ibi byiyongeraho ubuvumbuzi bukomeye bworoheje ubwikorezi bwo mu mazi, nko kuba haravumbuwe container, cya gisanduku cy'icyuma batwaramo ibicuruzwa ibyo ari byo byose. Ni igisanduku bashobora gukura mu bwato bakagitereka ku ikamyo cyangwa se mu ndege bakagenda nta kindi kintu bahinduye. Amoko atatu y'ingenzi y'ubwato butwara ibicuruzwa ni ubwitwa vraquier, butwara ibiribwa nk'ibinyampeke n'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bintu bikomeye. Hari ubwitwa le gazier cyangwa se pétrolier, butwara petrole na gaze. Hakaba na porte conteneur, aribwo bwa bundi bunini butwara za conteneur zizamo hafi buri kintu cyose utunzi wawe. Muri ubu bwato butwara amakonteneri uyu munsi ubunini ku isi ni ubwitwa MOL Triumph cyangwa se MOL Triumph, ni ubw'Abayapani. Bupima metero 400 z'uburebure na metero 59 z'ubugari. Ni ibibuga bine by'umupira w'amaguru. Bushobora gutwara konteneri 20,000. Ni inyubako igenda. Bungana na bya bice bya gari ya moshi bizwi nka wagon 18,000 cyangwa se indege 1000, za zindi nini zingana nka Airbus A380. Iyi ni indi ngingo ituma amazi ari uburyo bwiza bw'ubwikorezi. Anyuramo ibicuruzwa byinshi icyarimwe ku giciro gito, kandi kuba amazi ari magari ku buryo anyuramo ikintu kingana gutyo nabwo ni inyungu ziva kuri ubu bwoko bw'ubwikorezi. Mu gushaka gusobanura izi nyungu, dufashe nk'urugero, televiziyo imwe igura amadolari 1000 ivuye mu Bushinwa ijya mu Burayi, amadolari 10 yonyine niyo aba ari ikiguzi cy'ubwikorezi iyo yagiye mu bwato. Ari mu ndege baguca menshi kurenza aya ngaya. Ibi byiyongeraho kuba ibikorwa remezo bishingiye ku bwikorezi bwo mu mazi byinjiza amafaranga menshi, nk'icyambu cy'umuhora wa Suez. Icyambu ni nka gare y'ubwato, kinjiriza Misiri miliyaridi 5 z'amadolari buri mwaka. Ikibazo cy'ubu bwikorezi ni uko inyungu zabwo ziba ahantu hamwe. Nka Amerika y'Amajyepfo, Afrika na Oceania bisa n'ibyahejwe mu kubona inyungu muri ubu bwikorezi. Afrika ituwe na 16% by'abaturage b'isi yose, ibona 8% by'inyungu z'ibicuruzwa byose binyuze mu bwato. Nubwo ubwikorezi bwo mu mazi bufite ibyiza byinshi, ariko amato yo mu isi yose yihariye 3% by'ibyuka byose byo mu isi byanduza ikirere. Ingano y'ibyuka bisohorwa n'amato ingana n'iyisohorwa n'Ubudage nk'igihugu gifite inganda n'ibindi bikorwa bisohora ibyotsi. Hari urubuga rwa internet rwitwa Flight Radar 24. Iyo urusuye ubona ambuteyage cyangwa se umubyigano w'indege mu kirere mu buryo bw'ako kanya. Wandike y3flightradar24.com urahitamo igihugu ushaka. Barakwereka umubare w'indege ziri mu kirere cy'icyo gihugu ako kanya. Mu gice cy'uburasirazuba cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada, ahagana mu masaha 11 z'umugoroba, mu kirere haba hari indege ubona zisa n'izinyuranyuranamo nk'uko imodoka zibigenza mu mubyigano wo mu muhanda mu masaha y'umugoroba. Ni gute twageze aha ngaha? Ubwikorezi bwo mu kirere bukorwa nk'ubucuruzi busa naho bwatangiye neza nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Mu 1950 kuva mu Bubiligi ujya New York mu bwato byatwaraga icyumweru kimwe, iminsi 7. Indege yo yakoreshaga amasaha 20 yanahagaze. Mu 1960 ubwo hazaga jet commercial cyangwa se za ndege nto z'ubucuruzi, abantu batangiye kujya bakoresha amasaha 8 kuva Paris ujya New York. N'ubu niko bikimeze. Mu gihe mu 1950 isi yari ituwe na miliyaridi 2.5 z'abantu, muri bo miliyoni 31 bakoze urugendo mu ndege nibura rimwe mu mwaka.
Mu bihumbi 2012 twari miliyaridi 7 z'abaturage. Abarenga miliyaridi 3 bateze indege muri uwo mwaka, nibura inshuro imwe. Bateganya ko mu bihumbi 2032 tuzaba turi miliyaridi 8 na miliyoni 500 ku isi. Hafi miliyaridi 7 bazaba batega indege nibura inshuro imwe mu mwaka. Iyi ni imibare ya Airbus, uruganda rwo mu Burayi rukomeye mu gukora indege za gisivile n'iza gisirikare. Niba uyu munsi indege zibyigana mu kirere, icyo gihe zizaba zarikubye kabiri mu kubyigana. Ni gute wasobanura uku kwiyongera kw'indege n'ubwikorezi bwo mu kirere? Ku mwanya wa mbere hari ubwiyongere bw'abaturage, tumaze kubivugaho. Ingingo ya kabiri izatuma ibi ngibi bibaho ni ukugabanuka kw'igiciro cy'itike y'indege. Uko kugabanuka kw'itike y'indege mu giciro guterwa n'iterambere ry'ikoranabuhanga rigabanya ikiguzi cyo gukora indege no kubaka ibibuga byazo. Ibi byiyongeraho ivuka ry'amakompanyi y'indege yitwa low cost agurisha amatike ku mafaranga make. Indi ngingo izatera kwiyongera k'umubare w'abatega indege ni ukuzamuka k'ubukungu bw'isi n'abantu ku giti cyabo, aho abafite ubushobozi bwo gutega indege baziyongera. Nko muri Aziya yo ku gice cya Pacifique, hagati y'umwaka wa 2012 n'ibihumbi 2030, umubare w'abantu bazava mu cyiciro cy'abakene bajya mu cyiciro cy'abifashije uzikuba 4. Mu mwaka ushize w'2017 habayeho kuguruka kw'indege za gisivile inshuro miliyoni 36,800 mu mwaka umwe. Ku nshuro ya mbere mu mateka nibwo abantu barenga miliyaridi 4 bateze indege mu mwaka wose. Buri segonda rimwe abantu 127 buriraga indege. Kuva mu mwaka wa 2016 kugera mu 2020, Ubushinwa buzaba bumaze kubaka ibibuga by'indege 500 imbere mu gihugu. Ibi ntabwo bishobora kubura ingaruka. Kubaka indege n'ibikorwa remezo byazo ni isoko ririmo gukura ku muvuduko utarigeze kubaho mbere. Mu mwaka wa 2012 mu isi hari indege 16,000 za gisivile zitwara abagenzi ku mafaranga. Mu 2030 zizaba ari 34,000. Izi ni zitwara abagenzi ku mafaranga. Iyi ni imibare ya Airbus. Inganda za mbere zikora indege nyinshi mu isi ni Airbus yo mu Burayi, yamaze gufata Boeing y'Abanyamerika mu gukora indege nyinshi za gisivile n'iza gisirikare. Ibi ni ibihangange bibiri bisa n'ibitegeka isoko ry'ubwikorezi bwo mu kirere. Gusa muri iyi minsi byatangiye guhangana n'izindi kompanyi zo mu bihugu birimo kuba ibihangange nk'iyitwa Embraer yo muri Brazil ndetse n'indi yo mu Bushinwa yitwa Comac. Ibi ni nako bimeze mu makompanyi atwara abagenzi mu ndege. Kompanyi za kera nka Air France, KLM, Lufthansa, British Airways, American Airlines, United Airlines, uyu munsi zirimo zirahangana na kompanyi za vuba zo muri Aziya nka China Eastern, Air Asia, China Southern, Singapore Airlines, ndetse na kompanyi zo mu burasirazuba bwo hagati nka Qatar Airways, Etihad ndetse na Emirates zitanga serivisi zirimo iraha ryinshi. Nubwo hari ukwiyongera kw'izi kompanyi ndetse ubwikorezi mu kirere bukaba butera imbere hafi buri munsi, n'urwego rurimo ibibazo byinshi cyane. Ikibazo cya mbere kiri muri ubu bwikorezi ni ukubyigana kw'indege mu kirere. Uyu munsi gutwara abantu n'ibintu mu kirere cy'Uburayi ni ikibazo kubera ubwinshi bw'indege mu kirere. Iyi ni imwe mu mpamvu zo gukererwa kw'indege. Umuryango w'Uburayi ushinzwe gucunga umutekano wo mu kirere witwa Eurocontrol uvuga ko mu 2005 umubyigano w'indege mu kirere watumye amakompanyi y'indege mu Burayi bwose ahomba miliyaridi 6 z'amayero. Airbus ivuga ko hafi indege 6,000 z'inyongera zizaba zaraguzwe n'amakompanyi yo mu Burayi mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'ubwiyongere bw'abagenzi mu 2020. Ikindi kibazo ubu bwikorezi bufite ni icy'ibicanwa bituma indege iguruka. Indege ziracyarambirije ku gutwarwa na kerosene, igicanwa cy'uruvange rw'ibikomoka kuri peteroli, mu gihe igiciro cy'akagunguru ka peteroli cyazamutse cyane. Mu 1980 akagunguru kaguraga $40, uyu munsi kari hafi kugera mu 100. Ibi birumvikana ko byatewe nuko peteroli yakenewe na benshi kandi ibigega biragenda bikama, bikiyongeraho uburiganya buri mu bucuruzi bw'iki gicanwa. Ikibazo cya gatatu kiri muri ubu bwikorezi
ni ukwanduza ikirere, haba mu rusaku cyangwa se mu gusohora ibyuka bihumanya. Indege isohora garama 118 z'umwuka wa CO2 wangiza ikirere kuri buri kilometero kimwe igenze. Umuryango mpuzamahanga w'ubwikorezi bwo mu kirere bwa gisivile uhuriyemo hafi ibihugu byose byo mu isi, kugeza ubu ntabwo urashobora kumvikanisha ibihugu by'isi ku kugenzura ingano y'ibyotsi byangiza ikirere indege zabyo zisohora. Mu gusohoka muri ibi bibazo byose hari ubushakashatsi bwinshi bwakozwe, burimo gukora moteri nshya zinywa peteroli nkeya, gukoresha ibikoresho bikoze indege bituma itaremera, gukoresha ibicanwa bikoze mu bihingwa nk'icyitwa jatrofa, gukoresha ingufu zikomoka ku zuba. Iya mbere muri izi ndege zikoreshwa n'izuba, Solar Impulse, yarageragejwe ku nshuro ya 2 mu mwaka ushize. Ifite za pano solaire ku mababa. Ikindi kibazo kiri mu bwikorezi bwo mu kirere gishingiye ku makimbirane. Abantu benshi baribuka ishimutwa ry'indege ya Air France Paris Alger mu 1994 bikozwe n'umutwe wa Kiislamu. Isi yose kandi irakibuka ibitero byo ku itariki ya 11 mu kwezi kwa 9 mu 2001 ku miturirwa yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se iburirwa irengero rya Malaysia Airlines mu kwezi kwa 7 mu 2014. Ubu ngubu amakuru mashya yanamaze kuvuga ko yaba yararasiwe muri Ukraine hagashinjwa Uburusiya. Gusa indege iracyari bumwe mu buryo bw'ubwikorezi bwizewe. Hari umuryango witwa Aviation Safety Network uvuga ko hagati y'umwaka w'1945 n'uyu munsi umubare w'impanuka z'indege wagabanutse cyane mu isi bitewe no gukomeza amahame arebana n'umutekano mu kirere ndetse n'iterambere ry'ikoranabuhanga ryagiye rikora indege zizewe mu mutekano. Usibye ko ikoranabuhanga ridakora byose, nko mu kwezi kwa 4 mu 2010 ikirunga cyo muri Islande cyararutse gitumbagiza ibyuka byuzuyemo ivu mu kirere, maze hafi uburayi bwose buhagarika indege kuguruka. Hafi uburayi bw'uburengerazuba bwose bwafunze ikirere cyabwo mu minsi itari mike. Oxford Economic, ikigo mpuzamahanga gikora ubusesenguzi mu bukungu, cyavuze ko uburayi icyo gihe bwahombye miliyaridi 5 z'amadolari. Abakerarugendo basubitse ingendo, ibicuruzwa bitagiye aho byagombaga kujya, abacuruzi batagiye mu kazi, abarimu, abashakashatsi n'abandi bose batagiye mu bikorwa byagombaga kwinjiza inyungu. Ibi byanashimangiye uburyo hari igice kinini cy'ubukungu bw'isi gishingiye ku bwikorezi bwo mu kirere. Hari ingendo z'indege ziba zidashobora gusimburwa n'ubundi buryo bw'ubwikorezi, uba ugomba kuyitega cyangwa se ukabyihorera. Iyi ni imwe mu ngingo nyinshi zigaragaza ko ubwikorezi ari ikirombe cy'ubukungu bw'isi. Hari ibitabo n'inyandiko ushobora gusoma ukumva neza iyi ngingo twavugagaho. L'année stratégique 2015, analyse des enjeux internationaux, icyitwa Atlas des transports, ndetse n'imbuga za internet nka Arte TV, les dessous des cartes ndetse n'izindi. Naha dusoreje ikiganiro waruzi ko cyo kuri uyu munsi. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.